Sveiki, čia vat yra kazino aikštė Monte Carlo. Va šitam fontane daug pinigų. Aš vis galvoju naktį ateit ir prisirinkt visus eurus. Čia galima taip milijonieriškai pailsėt šitoj vietoj. Šiandien mes pabendrausim apie Lietuvos partizanus, kurių nebuvo. Didžiausia šiuolaikinės Lietuvos propagandos paslaptis tai, kad jokių partizanų nebuvo po sovietų okupacijos. Ten visi šitie Žemaitis Vytautas, Vanagas, Ramanauskas, jų pasipriešinimo iš tikrųjų nebuvo. Jis buvo labai mažas ir dažniausiai tai yra tiesiog banditai, kurie slėpėsi miške ir bijojo kažkokių veiksmų imtis. Apie tai pasakoju ne aš. Apie tai mes galim paskaityti Sovietų Sąjungos teismų sprendimuose. Kai Stalinas mirė 1953 metais, prasidėjo Sovietų Sąjungoje teismai, kur buvo teisiami visi Stalino bendrininkai, kurie trėmė lietuvius ir kitus ir rusus į Sibirą. Ir jie visi buvo nuteisti mirties bausme. Bet šituose dokumentuose mes randam protokolus, įvairius juokingus protokolus. Pavyzdžiui, protokolas numeris 10. 1953 metų birželio 26 dienos, kur parodymus duoda Snečkus, Lietuvos vadovas. Ir jis būtent pasakoja, kad nebuvo jokių partizanų. Iš tikrųjų, partizanus sugalvojo Stalino ministras Berija tam, kad padidintų savo vaidmenį komunistų partijoje. Kad išgąsdintų visus tenai, kad yra partizanai Lietuvoje, reikia prieš juos kovot. Aš žinau, kaip prieš juos kovot. Bijokite, duokit man pinigų, valdžios, daugiau ir galių. Ir taip naudojusi, taip Snečkus sako, kad Berija sukūrė tą mitą apie partizanus, o iš tikrųjų jokių partizanų nebuvo. Ir man juokinga, kad dabartinė Lietuvos propaganda vertina būtent Berijos parodymus kaip tiesą, nors būtent Berija lietuvius ir trėmė į Sibirą. Tai yra, buvo didžiausias lietuvių priešas šitas Berija. Ir tik tai jis sako, kad partizanai buvo. O visi kiti sako, to laikmečio politikai, teismai, tyrėjai, jie visi sako, kad nebuvo partizanų jokių. Davai paskaitom, ką Berija tenai pasakoja šitam protokole. Taigi persikėlėm į Fontvieji раёна ir dabar skaitysim. Снечкус. Печальную известность приобрела Литва в связи с провокационной запиской Берия на 9-м году существования советской власти после освобождения от гитлеровских захватчиков. Tai yra, jis sako, kad tik tai 9 metus po sovietų okupacijos Berija sugalvojo partizanus. Praėjo 9 metai ir Berija juos сугалвоjo. Теперь нам ясно, почему понадобилось Берия раздуть значение буржуазно-националистического подполья в Литве. Раздуть. Tai išpūsti. Kitaip tariant, nebuvo. Buvo labai mažai jų. Это делалось для того, чтобы использовать наши недостатки в работе, раздуть эти недостатки и показать себя спасителем советской власти в Литве, чтобы каждый, читая провокационную записку, задумался, какие там порядки в Литве при таком большом количестве лет существования советской власти. Kitaip tariant, nebuvo ten nieko. А каково было нам, коммунистам Литвы? Ведь было сказано, если немедленно не будут приняты меры в Литве, то станет под угрозу дело советской власти в Литве. Я не мог в докладе на пленуме ничего привести в подтверждение этого провокационного тезиса. И ни один член пленума не воспрепятствовал этому тезису. Такое невероятно раздул
Берия реакционное влияние католической церкви, сказав, что 90% верующих среди населения Литвы. 90%. Ай-яй-яй. Между тем, такого процента католическая церковь не могла желать в самое лучшее буржуазное время. Слов нет. Борьба литовского народа против литовских буржуазных националистов и их социальной опоры кулачества была суровой и тяжелой. Мы победили в этой борьбе. Но нельзя забывать того, что литовские буржуазные националисты для борьбы с советской властью вооружались немцами, а потом активно их поддерживали американские империалисты. Эту борьбу мы выдержали. Но надо сказать, товарищи, что мы в этой борьбе потеряли более 13 тысяч бедняков, батраков и частично партийно-советского актива. Tiktai 13 tūkstančių žmonių žuvo nuo tų partizanų po antrojo pasaulinio karo, kai jie dar turėjo jėgų. Bet labai greit juos visus uždusino ir jų nebebuvo. Ir ten jau prasideda melas Lietuvos, kad atseit ten buvo kažkokia šlovinga kova, nors nieko nebuvo. Tai va, ir 13 tūkstančių, nu tai nėra daug, bet dauguma tų 13 tūkstančių buvo iš tikrųjų civiliai, nes tie banditai bijojo pulti policiją arba kariuomenę. Но эту борьбу под руководством Центрального комитета в основном довели до конца. В этом году мы имеем всего лишь 7 убитых. Suprantat, tik tai 7 nužudyti per metus. Nu tai nėra iš tikrųjų partizanų pasipriešinimas. Tai yra banditai, kurie vagia, nu ir kas trukdo pavogti, tai kartais vat nužudo. Tai 7 per metus tik tai nužudė. Этого, конечно, тоже не должно быть. Буржуазные националисты сами признают эту борьбу проиграли. Kitaip tariant, patys tie vadinami partizanai pripažindavo, kad pralaimėjo šitą карą. Ir buvo депрессией дел то. Кстати, в записке упоминалось, что подпольем руководит капитан литовской буржуазной армии Žemaitis, избранный в президенты Литвы. Так и величали его президентом Литвы, что капитан буржуазной литовской армии Žemaitis не был пойман до последнего времени. Это наша вина. О чем говорил Žemaitis, когда мы его недавно поймали. Причем без помощи Берия, а поймали его чекисты Литвы. Булгарин вмешивается, а он это приписал себе. Снечкус, Сако. Такой же Žemaitis, как его популяризатор Берия. Берия популяризатор Žemaitis. Čia yra stipriausias smūgis Lietuvos propagandistams. Nes, nu, Žemaitį, prezidentą Lietuvos, sugalvojo Berija, Stalino geriausias draugas, kurį nuteisė po to už tai, kad jis, nu taip, žudė iš tikrųjų daug lietuvių ir kitų žmonių. Blogas žmogus Берия buvo. Tai toliau sako Снечкус. Он показал, что не выходил из лесу. Žemaitis показал, что не выходил из лесу. Что у него для связи существует несколько точек. Что у него нет никакой популярности. Kitaip tariant, jokio palaikymo neturi tarp lietuvių. Žemaitis tas. Что же делает Берия? Он приказывает привести Žemaitisa в Москву для личного допроса в четверг. Маленков klausia. Он его допрашивал, Снечкус, да. Его привез заместитель министра внутренних дел Мартавич. Он рассказал мне сегодня ночью кое-что. И я приведу некоторые высказывания и заявления, которые он мне ночью рассказывал. После допроса Žemaitisa Берия делает такое предложение, чтобы с помощью Žemaitisa создать подпольную националистическую организацию. Сначала он раздул Žemaitisa, а теперь делает предложение тому же Мартавичусу создать при помощи Žemaitisa nacionalinių organizacijų. Kitaip tariant, Berija, kai pagavo Žemaitį, net norėjo jį paleisti, tam, kad sukurtų dirbtinę lietuvių pasipriešinimo sovietam organizaciją. Suprantat, Berija norėjo paleisti laisvę tą Žemaitį. Va, koks geras buvo tas Berija, pasirodo.
Неочередная ли это провокация Берия с националистическом подполье в Литве? Кстати, как Берия пытался помочь делу ликвидации националистического подполья в Литве? После заседания Президиума на личную беседу я пришел к Берия. Это была единственная беседа. Čia ant kalno yra Monako princo pilis. Aš ten jau daug video dariau, bet gal dar padarysiu. Tai va, tai žodžiu, suprantat, nebuvo tų partizanų. Jos iš pradžių kūrė dirbtinai Berija, o kai partizaną pagavo tą žemaitį, Berija net norėjo jį paleisti laisvę, nes jam reikėjo dirbtinai sukurti va tokį lietuvių pasipriešinimą. Tai va, tai karoči, nu va tokia va tiesa, suprantat. Ir Berijai buvo naudinga komunistams, Stalino komunistams buvo naudinga turėti tokius partizanus. Ir dabartiniam Lietuvos fašistiniam režimui taip pat tai yra naudinga. Bet tai yra visas šūdas. Banditai buvo keli tie partizanai, nieko jie nedarė, greitai juos sužlugdė, visus sunaikino, o šitas žemaitis va toksai vat buvo. Toksai vat buvo. Žemaičiai nepaleido į laisvę, aišku, dėl to, kad tuo metu jau Stalinas beveik buvo miręs. Jis jau senas žmogus buvo ir mažai kontroliavo iš tikrųjų padėtį. Ir aplink Staliną jau buvo protingesnių žmonių, kurie suprasdavo, kad taip valstybę valdyti negalima, reikia keisti ir tuo labiau reikia pagaliau pradėti taikiai gyventi Lietuvoje. Nereikia tų visų dirbtinių teroristų. Vat, tokia va tiesa. Huiniata visa Lietuvos istorija, kaip jį dėstoma dabar, visa tai yra melas. Aš tik tai tiesą sakau, nes moku skaityti teismų sprendimus. Čia yra iš Berijos baudžiamosios bylos. Sovietų Sąjungos aukščiausiojo teismo sprendimo, kur Berija nuteistas mirties bausme už nusikaltimus prieš lietuvius, rusus, latvius tenai ir taip toliau. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.